Muerto adentro del MV Danica Joy 2 este persona, conocido como si Marvin Arapa, 18 de edad, Casao, residente del Asinan Barrio del Santa Catalina, cuando recubrí con él el personajes del Philippine Coast Guard Station Zamboanga, después al un report del alegado robo na mencionado barco quien niya inclina del Pasao Miss. Muerto ya cuando alza con él el diving team del Coast Guard para na mga responding medical team. Base na report desde Coast Guard Station Zamboanga, tayo encabeza el Commander Lieutenant Jimmy Berbo, yatra ka kanila el esposa del biktima hablando, kaya queda asigun al sumarido adentro del barco desde el enderantes madrugada, kaya asigun ta sa kamamanteca desde Malaysia na inclinaw barko. Sabi ng mga kasama niya na trap daw sa loob ng MV Danica Joy kasi nangyari ito nung mga 0500 nag-dive sila doon sa MV Danica Joy. So yun nga, sabi sa kinasamang palad, itong nangyari na trap sa loob. Ang hinahanap daw nila sir, hindi na nila makita, kaya nireport na rin nila kaagad. So apparently yung mga tao natin sa Coast Guard nag-conduct na rin po kaagad ng search and rescue. Subalit sa kasamang palad nakita na patay na yung biktima. 4 persona asigun el junto con este biktima cuando entra dentro del barco para sakakunin sa mga manteca desde Malaysia, junto mga noodles. Cuando perde el biktima na vista di ila, iya deha con el biktima. Nagbabawal na bawal po mag-conduct na yung diving, kumuha ng mga items sa loob kasi nga yung mga cargos pa doon na naiwan ay talagang delikado kung gagalaw-galaw ka sa loob. Del pasado semana, 3 mga persona también el Kenya puede arrestar el personal del Coast Guard después kuhi kanila na akto tasaka con el mga laman del barco adentro. Kanila man turnover enseguida sa Police Station 11 para plantada de kaso. Bisyaw también asigun del otoridad este barco desde antes, pero aguante asigun el respeto de estos mga persona na diving. Araw-araw po kami nagbabantay dyan sir, day and night. So yun nga, resulta nakahuli kami ng mga 13 po yata sila na nangunguha ng mga items sa loob ng Danica Joy. Kaya talagang mahigpit po talaga na yung pagpapaalala sa kanila na bawal lumapit. Leksyon asigun el CRBST para kung nakelos mga kere at tribi pa, ruba adentro del barco. Guardia o asigun el barco del Coast Guard maskin de noche. Amo lang, bien sabe man dive estos mga persona. Ya atrasa también asigun el salvada de este barco por causa ya cancela el viaje del mga barco desde Luzon, epekto del tipon, para llevar el equipo del Salvor, quien esperanzao salva con este barco aquí na Zamboanga. Albert Luna, Dateline Zamboanga.